Hello guys, you are watching Money TV. Yeah, munim sani abibia ye no. Yeah, nsempa nsemu mu ode, ni mu hwam na da ye de bremu. Na wote se me kasa de a ene na wa otumu say breaking news nsema abeto dwa na me de brew. Anye fake news. Na se nene first time I wo hwe yen so de a mesrew. So be miasa adoma na ho no subscribe bell no. Ama bibia be video I the first person to watch. Na and you will pie mu a abrantie sa akode se me gidi se what sa abrantie ni din yeah unim ni ntuni sa akode ni album a oba be release onya mpa ho ntoma no eye nkofo bi akwakoliki album no e ma isi album be release no ade atese wo ikrom na we na sa akode na e wo Hit FM o say he would deal with those persons yes ade no because ni buafu ye pa and sa akode ase ni buafu after the program ni nyina no sa nkofo mu liki sa ni album no ono mbedi ni because music anya easy to go to studio and record akwoshe no be the second spell release o album a ba beton a ya sa akode buafu pa se mo yes ade ne de oni mo bedi ni because nya sa na ya ade aboka wa bre o album no na wo yese a enye isa akode buafu na me krampo meta na chi ade na wo be yesa wo a release album no ke na wo Hit FM abra na ye ni interview ni buafu ye pa se ni po yesa ade ne de oni de bedi koso na chase Money TV anytime anywhere ye dey send there nyina be bro wo Ghana ha no wi asa fa na nyina